Pozdrav svima, evo nas u još jednom videu, danas je nedjelja 4. decembar 2022. godine. Evo mene ponovo u pčelinjaku, pravo da kažem danas sam došao ovdje čisto da vidim kako je stanje u košnicama. Što vam kažem, uplašio sam se, vidio sam jučer, objavu na Facebooku u jednoj grupi da je jedan od pčelara rekao kako mu je od 9 košnica 6 uginulo. I evo došao sam da vidim kako je stanje u ovim mojim košnicama. Naravno, mnogo je loš dan, 2-3 stepena ima napolju, neka kišica, znači ubi Bože nešto. Ja neću ovog puta da otvaram košnicu, ali postoji super način da vi provjerite da li su vam pčele žive i zdrave. A to je vrlo jednostavno. Svi imamo kući ovakve, one manualne, tako da kažem, merače pritiska. Bukvalno uzmete ovaj stetoskop i koji je princip? Znači princip je, naravno slušalice do uši, ovaj deo prislonite na košnicu i kucnete ovako. I tačno ćete da čujete ako su pčele žive i zdrave, čućete od jedno brujanje i brzo će to da se stiša. Znači to traje sekundu, dve i stiša se. Znači to je onda ok. Naravno, ako čujete šuplje unutra, ako čujete da nema nikakvog povratnog neke reakcije pčela, onda je znači košnica gotova. Evo i što vam kažem na kraju. Sa pčelama nikad niste načisto. Možete nekad imate i mnogo hrane i sve, ali jednostavno eto. Hvala vam što pratite moje videoklipove, što pratite na moj kanal. Evo, znači, ako imate vremena, odite do vašeg pčelinjaka. Znači, vrlo jednostavno. Uzmite ovaj stetoskop i kao što sam rekao, prislonite ovaj beli deo na košnicu, slušalice u uši, kucnite 2-3 puta i ako dobijete tu povratnu reakciju pčela, onda je sve ok. Ako nije, onda više sreće sljedeće godine, što bi rekli. Hvala još jednom i vidimo se u sljedećem videu. Prijetno!